Vamos, vamos, vamos. Kotlot moun yo nou wal pale la. Nou jam desi nou an, ou konen fòm kite life la gen kote moun yo. Mwen antre nan kay la. Wenzi fwe pam, blode pam, komo e? Nou pa pale, nou preske pa pale wit, pa ge tan vaz. Nou konen blode pam mwen, fwe pam mwen, nou toujou la vaz. Nèmpot bagay yo konen m la pou fwem. Kotot moun yo. Vamos, 5 moun nan kay la. Vamos, vamos, kote nou. Mwen konen antan pou nou komanse pale. Mwen nou wal fon bel sije jodi a. Mwen a pose kesyon, a pale. Mwen map kite li mache, mwen pou al fe yon. Par exemple, mwen pou al fe yon la boui. Oh, zola boui pote mwen tou non. Mira, lo del centro yo corrí la cerveza. No se queda. Ya está, claro. Vamos a pues que la sala. Ahí va la. Chita la para de Sally. Good life around. Mo ko dem led yo kami vai na live. Good, como la friend chérie. Bay ko net lat man yo but Sally. Was me. Okay, right. Mali ini. My channel la pe moun ni kouri. Desi led. Mwen an form, mwen kokot. E go dili an form. Ok. Channel la kouri, fel mache. Mwen wal pale, naptan quelques minutes passé. Oh, não sei o que você consegue. Vou aprender com o manji. Bal pou bay mo, pou bout bay, mélanger. Zami pa, Anael, como é? Anael. Ou não move moun miye, sa fel move moun la Anael. Salut zami pam. Ki sa wout pou Anael? Dim sa mi se pou. Nse pa telman move moun non men. Wout ki so fe Anael mem la men. An move. Ah, move moun. Sal pou la men. Debil fon bay li mal, ki mal mbal nan konta avek. Ase fwa ou konen son moun reyel ou yetou. Kwen gen moun ki mouve. Fwe ou mwen pa ka rete non. Paske mwen bat pou resek yon ordinate fwe ou. Depi m fini map la. Pa yon problem. Depi mwen selman ou ne salye depi ou la selman mwen soti malez. Ok? Ou metal degajo. Si mba getan fini life la. Kwa fin bom restov la, ok? Pa yon problem fem. E salye naj la mwen.
Mwen